Especially when we started seeing that he was organizing people and bringing. Noneho bigeze igihe twari dutangiriye kubona ko arimo aregeranya abantu ndetse akanaha intwaro FDRL abajyanikisha sa kandi abangaba murabazi n'abantu yabahaye intwaro ndetse na buri kimwe cyose bashaka. Abo rero ni bari gukoresha kurwana intambara ze ahanganyemo na M23 n'abandi bantu ashatse. Ibyo rero noneho niho byari bitangiye gukomera. Icyo gihe nibwo natwe twatangiye kumva uburemere bwo kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri guha intwaro FDRL, kandi kurikije uko FDRL yari imeze mbere y'uko aba perezida biranyuranye. Ariko hagereye ku buyobozi noneho mu buryo bugaragarira buri wese yahise atangira gukorana nabo, arabafasha kandi nta kindi abikorera uretse guteza u Rwanda ibibazo agamije guha imirongo iyo FDRL nyine. Kandi ukurikije nyine uko aho urubuga ya FDRL bigaragaza ikindi kintu ibindi bijya gusa n'ibyo ngibyo nuko yagiye ashishikariza ibihugu, harimo n'ibyo ntari butinye kuvuga. Urugero urebye nk'igihugu cy'u Burundi uburyo bakoranye ndetse akabajyana ngo bajye gukorana n'ingabo za Congo kugira ngo barwanye mu 23, nabyo bihita bigaragarira muri aya mateka ya jenoside na politike zindi zari ziyiri inyuma, ivangura ndetse no kubanza gufata abantu kabashinja ibyaha bidahari. Aho rero twatangiye kubona ko Tshisekedi byarimo abikomeje kandi ari ikibazo kuri twebwe. When we started seeing it as being very serious in as far as we are concerned. Ukuntu nkuzi nawe ukunda inyubako ikeye y'amabengeza, inzi ko refinisage neza, nuriya nawe nuko uzi kubona inzu nziza iteye irangi ryiza kandi ryavanzwe n'abantu babyigiye koko. Uzi gusanga ibikoresho usanganywe mu nzu bijyanye n'amabara n'imitako kimwe n'amarangi washyize mu nzu rwose ibintu ari mahwi. Nari nibagiye kukubwira ahubwo ukuntu icyitwa imidite cyazengereje ba nyiramazu, itesha umutwe yo kanyagwa. Hari abantu benshi bakora ibi bintu ariko nta warusha truss wall paint, plafond, TV wall stands, design ku nkuta zo mu cyumba, muri salo no hanze ku nyubako, kubaka za studio n'ibya partitioning. Hamagara aba bantu Truss Wall Paint 0789 23 54 21. Uretse ko wanabasanga mu nyubako ya TCB hafi ya Centenary House rwagati mu mujyi wa Kigali. Ahangaha ni wabo w'ubugeni ni karibu. Mwiriweho. Nyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri ya Congo, ibitero nka operation Umoja Wetu, operation Kimya ya mbere n'iya kabiri, operation Sokora ya mbere n'iya kabiri mu bihe bitandukanye zagiye ziba kandi hagambiriwe kurandura FDRL, ariko ikibazo cyayo ntabwo gikemuka burundu. Ubu noneho ikigezwe nuko igisirikare cy'u Rwanda RDF n'icya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ubu ngubu bagiye guhurira muri operation y'iminsi 5 igomba kurimbura burundu abarwanyi ba FDRL mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo operation ihuriweho n'ibihugu byombi biherutse kugarukaho n'ibinyamakuru bitandukanye bikora inkuru zirebana n'umugabane wa Afurika. Ikinyamakuru African Intelligence nicyo cyabaye cyambere gutangaza aya makuru gisanzwe kiba gifite ubwino kubibera muri politike n'amacenga yayo, ubutasi n'igisirikare by'umugabane wa Afurika. Bagaragaje ko mu majoro ku itariki 29 n'iya 30 Kanama abashinzwe ubutasi bw'ibihugu bitatu Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bahuriye mu mujyi wa Rubavu maze baganira ku mayeri n'amacenga yose ya FDRL icenganamo n'imiryango mpuzamahanga icyarimwe na politiki y'ubutegetsi bwa Kinshasa bagambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Byarangiye bafashe umwanzuro ko bagomba guhurira mu bitero karundura bigamije guca intege uyu mutwe wongeye kubyutsa umutwe kandi buri kutoya gahenge ukavuga ko gambiriye gukora impinduka mu Rwanda. Bikarushaho gukomezwa nuko Kinshasa hari ubutegetsi bushyigikiye izo mpinduka z'uwo ari we wese warwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda bakabuhindura. Raporo nyinshi z'impuguke za Loni harimo niyo ku itariki ya 10 Ukwakira 2022 yagaragazaga imitwe nka FDRL na M23 n'impamvu nyirabayazana ituma u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahorana mu gucyocyorana, ku buryo ngo no mu gihe imitwe ikiriho kubana neza hagati y'ibihugu byombi nabyo bizakomeza kugorana.
ikaze muri iki kiganiro turebere hamwe iby'iyo operasiyo igomba gusiga FDRL ari amateka. Nitwavuga neza Jonathan, mbahaye ikaze. Icyambere umanza kumva muri iki kiganiro nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yemera ko FDRL ari ikibazo ku Rwanda. Ibyo bikagaragarira mu bihe bitandukanye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ikorana n'u Rwanda maze bagahiga abarwanyi ba FDRL. Nibura duhereye kuri iyi mibare yatanzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko hagati y'umwaka wa 2009 n'2020 habayemo operasiyo eshatu. Iya mbere yari operasiyo yiswe umoja wetu. Iyo operasiyo yabaye hagati y'itariki 20 z'ukwezi kwa mbere igera ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri mu 2009. Iyo operasiyo, muri iyo operasiyo abarwanyi 153 ba FDRL barishwe. 103 barafashwe bazanwa mu Rwanda banyuzwa imutobo baterwa icyuhagiro, noneho bagaruka muri sosiyete nyarwanda. 5,000 bo mu miryango ya FDRL icyo gihe bemeye kumanika amaboko bishyikiriza ingabo z'u Rwanda maze zibatahukana mu mahoro. Aba nabo bahawe amahugurwa y'igihe gito y'abagaruka mu muryango nyarwanda, ubu n'abaturage babanye n'abandi. Indi operasiyo yakozwe muri iki gihe ni kimya kabiri niyiswe Amani Leo zabayeho mu 2009 na 2020. Muri kimya kabiri ndetse na Amani Leo yabaye guhera mu kwezi kwa gatatu kwa 2009 na 2012. Yasize abarwanyi 1210 ba FDRL basize ubuzima. 322 bafata amateko n'ingabo z'u Rwanda zibazana mu Rwanda zibanyujije umutobo nk'uko procedure ikurikirana. Bahabwa amahugurwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi bahoze mu mashyamba basubizwa mu buzima busanzwe. Mwabari 342 hari harimo 194 bakuwe muri Kisangani, 82 bari bakuwe Kanyabayonga, mu gihe 66 bo bari bakuwe muri Warungu. Operasiyo ya gatatu yabaye yo yari ivangavanzemo n'izindi ntoya. Ubutegetsi bwa Kinshasa mu Rufaransa rwinshi nibyo bita Opération non autrement identifiée. Izo zabaye hagati y'ukwezi kwa mbere kwa 2015 n'ukwezi kwa 12 kwa 2018. Muri izi operasiyo abarwanyi 1016 ba FDRL barishwe, mu gihe 471 bamanitse amaboko bishyigiriza ingabo z'u Rwanda zibatahukana mu Rwanda. Uko bikurikirana ni kwa kundi n'ubusanzwe nuko baruhukira mu maboko ya komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare bahoze ku rugerero, bakabaha amasomo no kubaganiriza igihugu kigeze no murongo gikoreramo, maze bakagaruka mu muryango nyarwanda bazi neza uko bagomba kubana n'abene gihugu. Muri aba 471 umunani muri bo barabacengeza amatwara cyangwa se nushaka kubita bakangurambaga abakadazi bo muri FDRL. Abo bari bafatiwe cyane mu gace ka Ngenga. Ibyo bitero bikaba byarabaga ku bufatanye bw'ingabo z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bafatikanije. Icyumvikana nuko ibyo bitero byose byabaye ku gihe cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Icyakora bitandukanye na Joseph Kabila, Bwana Felix Tshisekedi Chirombo baragaragaza ko yifuza gukora impinduka mu Rwanda, ariyo mpamvu nyamukuru yo kubana na FDRL nk'agati k'inkubirane. Reka no tugaruke kandi twinjire muri ya nkuru yatangaje ku itariki 3 z'uku kwezi kwa 9. Aho ikinyamakuru African Intelligence gisanzwe gikora inkuru zirebana na Afurika, ubutasi n'igisirikare na politike. Umwanditsi wacyo Joan Tirwin yanditse inkuru y'ubwiru ishingiye ku butasi. Iyo nkuru yakiraga hanze inkuru ifite umutwe uvuga ngo One the East, Congolese and Rwandan intelligence services close to finalizing agreement. Ubwo bigenekereje mu Kinyarwanda, Joan Tirwin yari kutubwira ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo yabiri kugana ku musozo wayo, kuko inzego z'ubutasi za Kongo n'iz'u Rwanda ziri hafi yo kurangiza amasezerano ajyanye no kurangiza iyi ntambara mu masezerano yumvikanyweho. Muri iyi nkuru y'iki kinyamakuru cyavugaga ko igisirikare cy'u Rwanda RDF n'icya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bateganya gukora operasiyo zihuriweho y'iminsi 5 yo kurimbura burundu umutwe wa FDRL uvuga kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Byihariye abenshi bagize uyu mutwe n'abashinjwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Aba barwanyi bari kumara ibinyacumi 3 mu mashyamba y'inzitane ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko badateze kuzigera na rimwe bagondera ijosi ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse intego yabo no kuzagaruka ku rutegeko uko byagenda kose. Ikosa rikomeye ritanababarirwa abarwanyi bafite imbere y'ubutegetsi bw'u Rwanda nuko ko waba umeze kose uturuka muri aba barwanyi, cyangwa se wenda ngo wicuce uvuga ko hari impamvu nimwe ufite y'ukuri tuma uza kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, iyo ngiye ifatwa nk'impamvu itababarirwa. Ibyo birashingira kuko ubutegetsi bw'u Rwanda bufite inshingano zo kurinda abanyarwanda. Nyuma y'iyo myaka 30 imiti biracyakomeretse, abandi baracyabyibuka nk'ibyabaye ejo. Bamwe kumva FDRL n'uruhare rwayo muri jenoside yakorewe abatutsi amabere yikora batonsa. Ikindi kitumvikana kandi nuko bavuga ko bazagaruka barwana. Abanyarwanda bakumva intambara bakibuka n'inkovu zayo, ibikomere bikiri bibisi byabo byo ku mubiri n'ibyo ku mutima. Abo nabo injereri zikavuga mu bwonko bwabo. Ibyo bikaba umukoro ukomeye kuri leta y'u Rwanda kurinda imipaka y'igihugu. Yaba y'u Rwanda rurebera ku bihugu bine bikikije u Rwanda,
ndetse nitaboneshwa amaso kuko turi mu kiragano isi yahindutse akadomo ku bwa interineti. Ku itariki ya 23 Gicurasi umwaka wa 2013 nibwo wari perezida wa Tanzania Jakaya Kikwete yakoze amakosa akomeye nk'ayo ngayo bimugonganisha n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu myaka yose yakurikiye. Icyo gihe Tanzania yamaze igihe kirekire rebana y'inkoko n'agaca n'u Rwanda ku buryo byanaviriyemo abanyarwanda barenga 4,000 bahambirizwa imbokoboko nta n'impamba bahawe. Ibyo bari barahashye, bari barakoreye n'ibyo bari batunze mu myaka yose bari bamaze muri Tanzania nta na kimwe bacyuye kuko basibwe gutaha byikubagaho, kandi buri umwe agataha mu buryo busa no gukiza amagara ye kuko babonaga abo kwa Maurice Kikwete babirakariyemo. Mu myaka yose yari ishize ntacyo bacyuye nk'impamba. Uyu Kikwete yahamagariraga abaperezida barimo Paul Kagame w'u Rwanda, Perezida Museveni na Joseph Kabila kuganira n'imitwe irwanya ubutegetsi bwabo. Abi Bugande babwiraga kuganira na ADF, ku ruhande rw'u Rwanda akababwira kuganira na FDRL ndetse na M23 ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Isitoshe ushauri ule niliotoa, erega ngewe icyo gitekerezo ngitanga nari gitanze no kuri guverinoma ya Kongo kinareba na guverinoma ya Uganda, kandi kivugira aho ngaho twari twicaye. Turi muri iyo nama perezida wa Uganda Yoweri Museveni yashyigikiye igitekerezo cyanjye. Perezida w'u Rwanda ntacyo yavugiye aho ngaho turi mu nama, ahubwo asubiye mu rugo nibwo twatangiye kumva amagambo twumvise dukomeje no kumva. Mukuri ngewe narababaye cyane ndetse naratunguwe bikomeye nkurikije uburyo bafashe igitekerezo cyanjye n'amagambo yabikurikiye n'ibyo bakomeje gukora ubu habifanani kabisa. Ku ruhande rwa Museveni na Uganda ye ibyo Kikwete yavuze bo basiga nk'ababyumvise ku rugero runaka. Ubutegetsi bwa Uganda bukorana na leta ya Kongo muri iyo nzira igana ku biganiro na ADF ndetse na za operasiyo zigaba ibitero kuri abo barwanyi. Uko byagenze kuri Uganda nariko byagenze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ubutegetsi bwa Kabila hari ibiganiro bimwe na bimwe nabyo bitagize icyo bitanga bwagiye buhuriramo na M23. Iyo ngingo yo kuganira na FDRL bayamaganiye kure. Ubutegetsi bw'u Rwanda buraritsirika buvuga ko icyo gitekerezo budashaka no kucyumva mu matwi yabo. Babifashe nk'amahano kumva ko hari uwatekereza kuvuga ko mu mutekano w'u Rwanda harimo kwicara ku meza amwe n'abarwanyi basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, bakicara ku meza amwe bakaganira ku bwumvikane bungana, naho buri umwe mu mpande ziganira afite icyo yishyuzwa mu nzira yageza ku mahoro. Ibi nibyo byaje gufata intera ikomeye kurusha hari nuko Perezida Kikwete yabitekerezaga mbere yo gutanga icyo gitekerezo. Birasa nkaho u Rwanda rwabonaga neza ko ubutegetsi bwa Tanzania butera inkunga umutwe wa FDRL, uvuga ko keshi nyine ugomba kugaruka mu Rwanda kurutegeka. Ayo magambo ya Kikwete Perezida Paul Kagame w'u Rwanda nawe yaje kuyagarukaho muri ubwo buryo. N'aba ngabo bumva ejo bundi batangiye kuvugira ngo intera hamwe na FDRL ngo abantu bumvikane nabo. Jye nabonerwa njye mpaka kuri icyo ngicyo, kubera ko I will just wait for you at the right place and I will hit you. Ntabwo rwose jye nta nubwo nanamushubije, ntabwo nigeze njya ariko birazwi ko there is a line that you can't cross. Hari umurongo udashobora kurengwa na rimwe bishoboka. N'aba bitize ntera hamwe bagomba kuba bumva barabavugiye bagashyugumbwa n'ibi bigarasha bindi bikorana nabo bakumva ko babonye noneho icyaha cyahindutse politiki zabo. They never know what has hit them. Hari umurongo utarengwa ntibibaho. Uretse Tanzania hari yaguye mu ruzi rwita Kiziba, ariko ntabwo ikibazo cya FDRL cyangwa se ikibazo cya M23 kiri hagati y'u Rwanda na Tanzania gusa, nk'uko bamwe bashobora guhita babifata uko. Ikibazo cy'iyi mitwe ibiri kimaze imyaka myinshi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23 uhoza abakomeye muri iki gihugu ku nkeke, mu gihe u Rwanda narwo rushinja Tshisekedi n'ubutegetsi bwe gutera inkunga umwanzi wasize urukoze mu nda. Iyo ngingo ikaba intandaro ituma ibi bihugu byombi bihora birebana y'ingwe ku buryo
hanahoraho umwuka w'intambara. Ubwo hari n'ikibazo cy'iyo mitwe gikemutse amahoro yagaruka mu burasirazuba bwa Congo, ndetse ibihugu byombi bigakunda bikabana w'inka n'intama. Ijye gutera inkunga iyi mitwe kw'ibi bihugu byombi byagiye bigaragara muri raporo nyinshi, by'umwihariko izi mpuguke za Loni harimo n'iheruka gushyirwa hanze ku itariki 10 Ukwakira 2022. 2023 hasohotse indi na 2024 hasohoka indi. Gusa impande zombi zigahakana kenshi gukorana n'iyi mitwe, nubwo ikigomba gukorerwa M23 cyo kitaramenyekana. Ariko leta y'u Rwanda yikunze kugaragaza ko M23 atari ikibazo kiyireba, kuko ari abaturage ba Congo bagomba kuganira n'ubutegetsi bwabo bagahurira ku byo batumvikanaho. Icyakora u Rwanda rukaba rukunda gusubiramo ko rwumva impamvu M23 irwana, kuko ubutegetsi bwa Congo butayemera nk'abaturage ba Congo. Icya kabiri, imvugo zihembera urwango zikaba zibasiraho M23 irwanira, kuko irwanira imiryango yabo yirukanwe mu butaka bwabo muri 2013 byose bishize, kandi byose intandaro ikabiye FDRL. Byagera kuri FDRL, ubutegetsi bw'u Rwanda n'uyu mutwe wa M23 nabo bagahuza impamvu batumvikana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Gusa ikimaze kumenyekana muri iki cyumweru niyo mpamvu y'iyi nkuru yacu, nuko iyi FDRL yo ngigomba gukurwaho igasukwaho ibiciro umuriro. Ibyo ngibyo bikazasiga irimbutse nk'uko tubikesha cya kinyamakuru cya Africa Intelligence. Ibyo operasiyo byaganiro ku itariki 29 na 30 Kanama, ubwo abakuru b'ubutasi bw'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Angola bahuriraga mu nama yabereye mu karere ka Rubavu. Africa Intelligence yaje kuvuga ko intumwa z'u Rwanda muri iyi nama zari ziyobowe n'umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi NISS, Brigadier General Jean Paul Nyirubutama. Naho ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari General Major Christian Diawere ukuriye ubutasi bwa gisirikare bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu gihe Angola isanzwe ari n'umuhuza mu bibazo by'u Rwanda na Congo, yari ihagarariwe na Mathias Bertino Matondo ukuriye urwego rwayo rushinzwe ubutasi bwo hanze. Muri iyo nama ngingo yerekeye gusenya FDRL burundu niyo yibanzweho, aho byanavuzwe ko yabaye mu ibanga rikomeye, ndetse amakuru akavuga ko abagitabiriye hari ubwo baganiraga bakageza nijoro. African Intelligence ikomeza ivuga ko muri iyi nama y'Urubavu abakuriye ubutasi bw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Angola bashyize umukono kuri raporo yerekeye amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo, by'umwihariko gahunda ihuriweho yo gusenya no guca FDRL. Ni gahunda igizwe n'ibyiciro 10, ikaba igomba kumara iminsi 120. Ubwo no kuvuga mu gihe cy'amezi 4. Iki gihe abakuriye inzego za gisirikare ndetse n'iz'ubutasi bazajya bahurira mu nama zitandukanye mu rwego rwo guhanahana amakuru ajyana n'imikorere ya FDRL, ndetse no gusesengura uko ikibazo cyayo giteye. Komisiyo ishinzwe ubugenzuzi muri gahunda y'ubuhuza mu bibazo by'u Rwanda na Congo iyobowe na Lieutenant General Joao Nassone uri mu bazitabira izi nama zose uko zakabaye. Kubijyanye no gusenya FDRL, biteganije ko uyu mutwe uzagabwaho na FARDC ifatikanije n'ingabo z'u Rwanda ibitero bizamara iminsi 5. Biteganije ko nyuma yo gusenya FDRL hagomba gushyirwaho gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi bayo bazemera gutaha. Nyuma u Rwanda na Congo bikazashyiraho urwego ruhuriweho rwo gukurikirana ukudahungabana k'umutekano mu bihugu byombi. Kugeza ubu itariki ya gahunda izanogerezwaho burundu ntabwo iramenyekana, gusa biteganijwe ko izaganirwaho muri uku kwezi, ubwo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bazaba bahuriye mu nama izabera Rwanda muri Angola. Ku rundi ruhande, ubwo icyo ugomba kumenya nuko FDRL atari bwo bwa mbere izabigabweho ibitero nk'ibyo ngibyo byo kuyisenya burundu. Ariko nyamara ibyo bitero bikaba FDRL ikagumaho kugeza ku itariki ya 16 Gicurasi mu 1997 byari bicika mu ntambara yiswe ya mbere ya Congo. Ibihugu birenga 15 byatikuraniye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo harimo n'u Rwanda. Nubwo ariko wenda haba hari n'izindi mpamvu zitatureba, ariko nyuma u Rwanda rwasobanuye ko impamvu rwarwaniye intambara kwari kurandura FDRL, gusa byarangiye itamazweho burundu nubwo byagicogozaga. Kuva mu 1998 kugeza mu 2003 nabwo byari bicika mu ntambara yiswe ya kabiri ya Congo yasekuraniye mu bihugu birenga bya bindi n'u Rwanda rurimo, kandi nabwo rugiye kurandura burundu FDRL. Gusa nabwo FDRL ntabwo yigeze irimbuka burundu. Mu ntangiriro z'ibihumbi 2009 igihugu cy'u Rwanda cyasubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo gifatanya n'ubutegetsi bwa Congo muri operasiyo yiswe uburyo wetu cyangwa se ubumwe bwacu. Aha naho baharwanya intambara ry'umuriro. Yari intambara ikomeye yatangiye ku itariki 20 Mutarama uwo mwaka kugeza ku itariki 27 Gashyantare. Iminsi 35 amasasa avunderezwaho bikekwa hose ko haba hari umurwanyi wa FDRL, bakarasa ibicura umuriro, ibyatsi n'ibiti bigahubangana. Birangira nabwo uyu mutwe abarwanyi babo batatanye, ariko ntabwo wacitse burundu. Mu nyuma y'icyo gihe nabwo habayeho operasiyo yari igamije kuzibya FDRL yaje kwitwa operasiyo kimwe ya kabiri. Yashegeshe bikomeye FDRL, ariko bamwe mu barwanyi bayo bakomeza gusaza imigeri. Uretse izo operasiyo nkubwiye, hari n'izindi nyinshi zagiye zikorwa
hagamijwe kurandura burundu umutwe wa FDRL, ariko nyine ntibigende nk'uko bigomba. Ubwo ni mureke dutegereze turebe bizava muri iyo operation nshya izabasha kugera ku ntego, wenda hari u Rwanda na Congo bakunda bagaturana nta butobera undi. Nitwe bavuga neza Jonathan, kudukurikirana amahitamo yunguka. Shalom. Niba urambiwe abafotografi bakwicira gahunda utagishaka amafoto n'amashusho atiziye ubwiza n'ishema ry'uwuriwe, gana Timu Kwizera. Umurava n'ubupfura birabanza mu kazi kabo, kandi gukorana na Timu Kwizera uba wizeye ubwiza n'ibyiza mu bunyamwuga mu gufata no gutunganya amafoto n'amashusho mu birori byawe. Timu Kwizera bagukorera live streaming, maze abantu bawe batabonetse mu birori, inama n'ibindi bari kwitabira bakabikurikirana bari aho bibereye nk'aho bari kubikurikirana biri mu cyumba cy'ibiganiro by'aho bibera. Bahamagare kuri 078 025 55 55 maze ucike kubagukerereza n'abagutakariza urwibutso rw'ibirori byawe.